Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Uba Hamletson Darling, Menteri Berikmi Yaktanat Urban Affairs jangka sarkar jilla. Henne kasni kahendrew terik unaitung. Ulalet jurep ya ka office bapenekam sipor da ka Shillong Municipal Board kebadan Habishap Cotton Road. Shua bak sarkar kan penkeriak no ikjait benriau harijan ki basang basa menta hathamio maulong. Hakani kejinglet jurep lasanra langru yo Menteri Ketenat Penraisar da Chief Executive Officer jangka Shillong Municipal Board uba BS Solia bat kiwedi ki officer jangka nika office. Kani kejinglet jurep kansan uba Hamlet Darling kalong hadian bolawan pai na kejinglet jurep jung u ya ka office rekam jangka Jowai Municipal Board kabaran hapok sor Jowai henne hikasngi kat kom kejinglet tu jang Chief Executive Officer hakani kejaka kidan laipo tli kiyeng mala bala syong lasa de kibreo ki batrai bat ke Municipal Board bat kiwe de kitnar sarkar bat ya ki saut tli kiyeng mala pat kibaran hakani keju kejaka laporan kam menta sipor da ka Shillong Municipal Board kat ba 4 dapsna ya ka office ke Bapura kabaran hapok Jail Road Shillong hanga hinga iba kani kalong tik kum kerja tungan syua kam ni balang office ai hab bat ki yang ban syong kum balap lan syua di badong balang office kum ni ka isim jing bai ki staff jing kam tam ki officer le ba kam heru tating kamrai bar syong ma ngi da kerja semua kita ru dia dak yang ngahi ban persang ban pej baki ki kam kinya state kinya di ramba ke office temporary bang syong ni ngila ban syong apa ke office ke bat mai pandangi permit biang ya kikat tu kene kijing thut ke ba ngala banong ke ba ngi ya kendu ke bagi pala ban syong macam dia ka office entai ko Jail Road di bong pim ke diga yeng ke diga isane kenong fit ban office ke di ka ba di ban syong na ibrio kumbala tumu menshohi je schnai ng office ko ba borok kitu ki bateri bat ka office ka jongi iba kubur iba sar tai ko motor mo lasna ker pang ta jongi hangni dia marba kejar khat ba ka office santai prano di ngimban se ba temporary bagin music ni ka office di yang jong nga bat ni officer ngin ki kya ba stat ya ka kam ka jongi matba kiki bro kan long biar biar nanti bagi keban skamba ada ki si ban sawan mah marba ba piti bi kajing ba miok jing ban song eta ka office santai marba kampat dep adu mentah bahwa aru kala marba utu ba snai ka office tu jam semen sugala ba tidak ko tidak liang ka office kila aya ka notice you apa naik kursi boleh ban juga nomor kumbak lamanta kani ka company antai ka feel kam simla ban siu ya ka bai wai ka rent mo ka body ban siu ka bai nyuk ko arlak ar sahajar sisi snap tika dus mata ka apoi kamba ar kror life lak something di ulafil da bolafil nilai ka notice inap ka respond jong nu acam semel lak tika notice ka objektif jong ni kayeng kalong bat mensa iki bridge basa angtai bat syong hang ni rei sempat la bale menta marba ngidang office kidang.com ikani de maredep kani ka office nang maredep office bat mai te bareng la shift no eli office nang ni chati ka belinga bat mai talali kalong ba ka kamera bujing ka office ba kembangi lampu iru ki ba tri bangi ila lot iki ka kota mar pangapik ka kasa niru ka ibiang ka idondur ka itanan bat ba la sna ta kom ba kani hab bat kar kom syong kar kom sa jong bre nimla ban su ai made mata ka kota ai ba bamlong ka sa bre mangidon ka jumpat na le jong iru ya ku batre ba ni bo nimla ban ku sa ka ye ka ba lemu lemain rei ni don jik so nam ta jukiru mar tila tre ba ni te borok bate ba ni hiru ngin mang karpang ya ki yem ta